KITONA OPERATION, urugamba rutazibagirwa mu mateka yose kuko uburyo rwakozwemo binigishwa mu mashuri ya gisirikare hirya no hino mu isi. Mu gihe ku mugabane wa Afrika hatasibye intambara za hato na hato, nyinshi muri zo nta buhanga buhanitse n'amayeri nyayo ya gisirikare byifashishijwemo ku buryo zagirwa ingero zo kwigishwa mu mashuri n'amasomo bya gisirikare mu buryo bw'ubuhanga bugezweho. Nyamara mu ngero nke z'ibitero n'imigambi ya gisirikare byakoranywe ubuhanga buhanitse muri Afrika, n'urugero rumwe rugarukwaho cyane mu ntambara zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zaire ya kera, mu ntambara yo kuva mu 1998 kugera mu 2001. Yagarutsweho cyane kenshi yitwa n'intambara ya kabiri ya Kongo, ari nayo abandi bise intambara y'isi kuri Afrika kuko yahuriyemo ingabo z'ibihugu bigera mu 9 byo kuri uyu mugabane. Mu buryo butandukanye bw'intambara zikoranwa ubuhanga bugezweho, n'intambara yitabajwemo ibikorwa byo gutwara abasirikare mu ndege bakamanurirwa nyuma y'ibirindiro by'umwanzi mu buryo bwo kwihutisha insinzi mu gihe gito gishoboka. Bimwe mu ntambara batari bake basanga zararwanywe mu buryo buteye nka filme za Hollywood. Yabaye urugero n'ubu rwigishwa mu mashuri n'amasomo bya gisirikare mu bihugu bitandukanye mu isi. Byose bikomoka n'ubundi mu ntambara yiswe yo kubohoza Zaire kuva mu 1996 kugera mu 1997 mu gihe inyeshyamba z'abanyekongo zifatanije n'ingabo z'ibindi bihugu byo mu karere bari bagambiriye guhirika ubutegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko bwari busigaye ari igishushungwa nawe ubuzima bumusonga. Ku rundi ruhande nubwo byitwaga kubohora Zaire no kugeza abazayirwa ku butegetsi bubateza imbere mu bwisanzure, ku rundi ruhande yari gambiriye gusenya Burundi imitwe y'abarwanya myinshi yahungabanyaga umutekano w'ibihugu bituranye byahise bigiramo uruhare, bityo ni ikibazo Urwanda, Uburundi na Uganda bari bahuriyeho. Mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa, ibihumbi magana by'abayigizemo uruhare bahunganye n'abandi baturage benshi bava ku butaka bw'u Rwanda bashinga inkambi ngari cyane kandi nyinshi mu burasirazuba bwa Kongo hafi cyane n'imipaka y'u Rwanda. Intera hamwe n'abasirikare batsinzwe bakoreshaga inkambi z'impunzi babagamo nk'ibigo by'imyitozo y'intambara bakagaba ibitero shuma ku Rwanda. KABILA wamenyekanye cyane nk'umurwanyi w'impinduramatwara za gisosiyalisti yari amaze imyaka ashakisha ubufasha anagerageza kurwanya Mobutu, ariko byaramushobeye. Yari yibereye mu buhungiro asa n'uwarekeye. Uyu niwe waje gushyirwa imbere nk'umuyobozi w'impinduramatwara zari zije kugusha ubutegetsi bwa Mobutu, ari kumwe n'abanyarwanda byitwa ko bamugira inama. Byagaragaraga uko ndetse igisirikare ubwo yari ayoboye kiza kugira umubare munini cyane w'ingabo biturutse ku bwinshi bw'abaziganaga bava ku ruhande rwa Mobutu. Aho baciye hose abari abasirikare ba leta bagiye bahita bigira mu ngabo zarimo zirwanya iyo leta. Nta gisirikare gifite indangagaciro zo kurwana Mobutu yari afite mu buryo bufatika. Umwaka umwe wari uhagije. Mu 1997 ubutegetsi bwa Mobutu bwari bumaze guhirima. KABILA kigera ku butegetsi yatangije ingamba zo guhindura no kuvugurura ibyahozeho byose, guca ruswa, ubusahuzi n'akarengane, ariko ahera ku guhindura izina ry'igihugu bwaryo. Zaire irongera ihinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. KABILA kugeza ubwo yakomeje gufatanya n'abanyarwanda bamugejeje ku butegetsi. Igisirikare n'ubutegetsi bwite bwa leta barabifatanyaga. Uwagarutsweho cyane muri iyi ntambara mu buryo bwose bushoboka ni James Kabarebe wari ku ipeti rya Colonel icyo gihe. Ubu ni General James Kabarebe. Uretse uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda, kuba umugaba mukuru w'ihuriro ry'ingabo zashyize akadomo ku butegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko muri Zaire, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aba minisitiri w'ingabo, ubu ni umujyanama w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano n'igisirikare, ari mu basirikare b'ibigo bihambaye mu isi. Muri izi ntambara zo muri Kongo yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'intambara, akanaba umuyobozi mukuru w'igisirikare cyose cya KABILA, waje no kumugira umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu muri Kongo. KABILA yaje guhindura ibintu, atangira kwikanga mu buryo bukomeye no kwishisha ko abanyarwanda ngo bazamuhirika ku butegetsi byanze bikunze. Mu buryo butunguranye ku itariki 13 z'ukwa karindwi mu 1998 KABILA yavanye James Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo. Mu byumweru bibiri byaje gukurikiraho yatanze amabwiriza asaba ko abasirikare b'abanyarwanda bose bava ku butaka bwa Kongo ntihagire n'umwe hasigara. Yabikoze asa n'uwarangije kwitegura kugota abo yatekerezaga bose ko bashyigikira abanyarwanda muri Kongo. Ku ikubitiro aba bari abanyamurenge. Bidakeye kabiri ku itariki 2 z'ukwa munani mu 1998 ingabo za leta mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo zacitsemo ibice muri za Goma hafi n'imipaka y'u Rwanda. Haba havutse imitwe mishya ifite intego zo kurwanya KABILA no kumuvana ku butegetsi. Hagati aho n'imirwano yaje kubera muri Kinshasa, ariko intambara nyayo yari mu burasirazuba. Mu minsi mike abari bigumuye kuri KABILA mu burasirazuba bari bamaze kugenzura ibice byose by'imipaka y'uburasirazuba kuva Goma, Bukavu na Uvira, binjira imbere mu ntara za Kivu zombi. Mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kongo, ingabo za Uganda UPDF nazo zinjiye muri Ituri berekeza muri Kisangani. KABILA ibi bisa n'ibitari bimuhangayikishije cyane.
igikuru nuko yarazi neza ko kuva Kinshasa kugera hagati mu gihugu nta banyarwanda, abarundi cyangwa abanyayuganda bahari. Ati aho bazajya gutangirira igoma ngo bansange muri Kinshasa ndumva bitazabashokera vuba aha. Ibyo byiyumvisha gatya kuko nawe ngo yari yararangije kwitegura ubufasha n'ubufatanye n'ingabo z'ibindi bihugu yatumiye muri iyi ntambara. Yashingiraga cyane ku bunini bw'iki gihugu, azi neza n'uburyo nta mihanda ihabarizwa mizima ishobora kwihutisha abamurwanya ngo bagere ku murwa mukuru mu buryo buzaborohera. Ibi Kabila yibwiraga ntabwo ari we wari ubizi gusa, abamufashije kugera Kinshasa nabo bari babizi neza, yewe bamwe ahubwo banabizi neza kumurusha. Intambara yagombaga kwihutishwa mu buryo bwose bushoboka, nubwo nta kabuza amashyamba y'inzitane, ibishanga n'imigezi myinshi yo mu bibaya by'uruzi Kongo yari imbogamizi ikomeye cyane ku rugendo rw'abasirikare barwanira ku butaka. Mu gihe imirwano yari ikaze mu burasirazuba, abasirikare b'u Rwanda buriye indege bagezwa mu ntera y'ibirometero 1500 kuva mu bibaya by'uruzi Kongo bagezwa ku kibuga cy'indege cya Kitona, nacyo kibarizwa mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa mu ntera y'ibirometero 320. Niho bagombaga guturuka bagaba ibitero ku murwa mukuru Kinshasa, kandi bakagenda bakira abasirikare bazava ku ruhande rwa Kabila n'abataravugaga rumwe nawe, banagambiriye kandi kurengera abarwanyi biganjemo abanyamulenge bari baragotewe n'ingabo za Kabila muri ibyo bice. Muri iyi ntambara abasirikare b'u Rwanda bitaye cyane ku kwigarurira province ya Bakongo mu burasirazuba bwa Kinshasa. Aha niho hahuze ibice bisigaye bya Kongo n'umurongo w'ibirometero 43 ku nkombe y'inyanja ya Atlantika. Nubwo Bakongo ariyo ntara nto kurusha izindi muri Kongo, nyamara iri ku butaka bw'ingirakamaro cyane kuri iki gihugu kuko hacukurwa na petrole, hakaba habarizwa n'urugomero rw'amashanyarazi rwa Yinga rutanga umuriro wose ugera Kinshasa no mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Katanga. Ibyambo bya Kongo ku nyanja byose niho bibarizwa. Ni naho hari icyambu rutura cya Matadi, imiyoboro ya petrole n'inzira ya gari ya moshi ihuza Kinshasa n'inyanja ya Atlantika. Hafi aho Angola yari yiteguye kwinjira muri iyi mirwano, ariko ku mpande zombi nta wari bifiteho amakuru ahagije. Abamwe bagaruka ku kubana Kabila ubwe cyangwa uruhande bari bahanganye icyemezo cya Angola cyo kwinjira muri iyi ntambara ngo nticyari gisobanutse neza kugeza ubwo, ku buryo ngo bishobora no kuba byaraje kwibeshywaho. Umupaka wa Angola wari mu majyepfo y'ikibuga cy'indege cya Kitona abasirikare b'u Rwanda bamanukiyeho. Hafi aho na gace ka Kabinda kabarizwa n'ubundi kuri Angola. Mu mwaka wabanje ingabo za Angola zari zaragize uruhare rukomeye mu guhagarika imvururu n'imirwano byari byaradutse muri Congo Brazzaville. Izo ngabo n'ubundi zikiriyo. Ingabo z'abanyangola zari zipanze neza kandi ziteguye kurwana mu gihe cyose zahabwa amabwiriza yo kubikora. Bari benshi cyane, ari igisirikare kigizwe n'ingabo 112, ari benshi kurusha abasirikare b'u Rwanda, abanyayuganda n'indi mitwe y'abarwanyi bariho muri Kongo, bose bateranirijwe hamwe. Mu bijyanye n'intambara kandi abanyangola bari bamaze imyaka isaga 20 mu ntambara, bashobora guhita barwana bidasaba kwitegura kundi kudasanzwe. Kuba Angola itari kwishora muri iyi ntambara, ibi byashoboraga guhindura byinshi nta kabuza. Ku itariki 3 mu kwa munani n'ubundi abasirikare b'u Rwanda bari bakisuganiriza mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Aha n'ubundi bari bayobowe na Colonel James Kabarebe, begeranije indege zigera muri enye, Boeing 727S n'izindi Boeing 727S za gisivili ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni indege zagiyemo abasirikare b'abanyarwanda bagera muri 500 n'abanyayuganda bake barashishaga ibibunda biremereye berekeza Kitona batyo. Ababururikiye ku kibuga cy'indege cya Kitona mu gitondo cyo ku itariki 9 z'ukwa munani mu 1998 kwigarurira iki kibuga cy'indege ntibyari biruhanije cyane, cyari kinizwe n'abasirikare bahoze mu ngabo za kera za Mobutu, benshi baraho n'ubundi mu myitozo ya gisirikare. Bari banamaze igihe kinini badahembwa, bamwe muri aba bahita bahabwa amafaranga, inoti zishashagirana z'amadolari y'abanyamerika zibahinduza uruhande batazuyaje. Aho ingabo z'u Rwanda zahise zinigarurira umujyi wa Muhanda, ari nawo ushinzemo hatunganirizwa petrole ya Kongo, umujyi uherereye ku nyanja ya Atlantika. Ingabo z'u Rwanda zari muri ibyo bice zaje kongerwamo izindi zabagannye abagera mu 3000, barimo n'abandi bavuye mu mitwe y'abarwanyi batari bashyigikiye Kabila muri Kongo, batangira urugendo berekeza mu burasirazuba ku mujyi wa Kinshasa. Imijyi hagati aho nka Boma na Boama bahise bayigarurira bwangu, ku buryo byageze ku itariki 13 mu kwa munani bamaze kugera mu mujyi wa Matadi, banagenzura urugomero rw'amashanyarazi rwa Yinga. Aha bari bageze hafi cyane y'inshingano n'ubutumwa bwari bugambiriwe ngo binjire muri Kinshasa. Bahise bahagarika amashanyarazi y'uru rugomero, icuraburindi rutura ryitura kuri miliyoni z'abari batuye kuri uyu murwa mukuru n'ibindi bice binini bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakesha amashanyarazi uru rugomero. Laurent Kabila yabonye neza ko ingabo z'u Rwanda zigeze mu marembo y'umurwa mukuru Kinshasa, arahava yerekeza muri Lubumbashi, n'abategura ibikorwa byo gutabaza amahanga n'abafatanyabikorwa bose yashoboraga kubona ngo bamurengere. Yaganirije cyane ibihugu bihuriye ku iterambere ry'agace k'amajyepfo ya Afrika SADC, abasaba kwishyira hamwe bakaza kumufasha kurwanya abanyarwanda, ngo yabonaga neza ko bagiye kumuhirika nta kabuza. Ku itariki 17 z'ukwa munani ibihugu bitatu muri SADC byumvise gutabaza kwe, ni Zimbabwe, Angola na Namibia, bemera kumutera ingabo mu bitugu.
nawe yabasezeranije akayabo n'ubufatanye butagira amakemwa mu gihe babimufashamo akabona yivanya amahoro imbere y'iyi ntambara. Ibirombe by'amabuye y'agaciro abibasezeranya ku bwinshi ati ntacyo ntazabaha mu bishobora kuboneka muri iki gihugu. Abanyazimbabwe ntibazuyaje. Iminsi mike yakurikiyeho bari bageze i Kinshasa. Abanyangola nabo bari hafi aho baryamye amajanja. Nelson Mandela wari uyoboye SADC icyo gihe, we nk'uko bisanzwe yashyize imbere amahoro n'ibiganiro, asaba impande zombi kubihuriramo ku ya 22 mu kwa munani. Hagati aho abasirikare b'u Rwanda n'abandi barwanyi bari bafatanije bakomeje urugendo berekeza kuri Kinshasa, umujyi ku wundi, imidugudu ku yindi, aho banyuze hose basanga bari bahari barangije guhunga. Ku mirongo miremire, imbunda ku rutugu, bagenda n'amaguru, abasirikare b'u Rwanda bakomeje urugendo ku nkombe z'uruzi Kongo n'ibiyaga birukikije nka Stanley Pool, berekeza hafi cyane ya Kinshasa. Ubwoba bwari bwose ko bari batuye muri uyu mujyi, abenshi bahitamo guhunga bambukira hakurya muri Congo Brazzaville, ariko leta ihagarika ingendo z'amato ku ruzi Kongo. Babura uko bambuka, abenshi baza kwirundaniriza mu nkengero z'umujyi. Abadiplomate n'abanyamahanga bo birunze ku kibuga cy'indege, bose batanguranwa kurira indege ngo bahunge. Ku itariki 22 mu kwa munani mu 1998, mu gihe byari biteganijwe ko impande zombi zihurira mu biganiro, abasirikare b'u Rwanda bari mu birometero 30 mu nkengero za Kinshasa. Uretse abatsinda y'ingabo zari imbere zigana Kinshasa, mu burasirazuba ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zari zimaze kwinjira imbere muri Kongo mu ntera y'ibirometero 150 uvuye ku mipaka ya Kongo y'uburasirazuba. Barihutaga cyane, nta no guhangana guhambaye bahuye nako mu mayira. Ibyo biganiro byarananiranye, intambara ifata indi sura. Angola na Namibia nabo bahise bategura intambara, baza kurwana ku ruhande rwa KABILA. Ku itariki 23 mu kwa munani, Perezida wa Angola José Eduardo dos Santos yumvikanye atangaza ko ingabo ze ziteguye kurinda Kinshasa kugera ku munota wa nyuma. Zari zamaze n'ubundi kugera ku butaka bwa Kongo, zibarirwa mu 2500 zizanye ibifaru n'indege z'intambara. Zatangiye kugaba ibitero bikomeye ku basirikare b'u Rwanda bari muri ibyo bice by'inkengero z'ikibuga cy'indege cya KITONA. KABILA abonye abanyazimbabwe n'abanyangola nabo batangije imirwano ku ngabo z'u Rwanda, agatima kagarutse impembero. Ava mu bwihisho yari yaragiyemo muri Lubumbashi agaruka Kinshasa. Nta yandi mahitamo abasirikare b'u Rwanda nabo basigaranye muri uru rugamba. Icyariho nuko bagombaga gukomeza imbere bagana Kinshasa. Icyariho cyonyine nuko bagombaga gukomeza imbere bagana Kinshasa. Ibitero by'indege n'abarwanyi b'abanyanamibia, abanyangola n'abanyazimbabwe nabyo byahoragaho, ariko barakomeza. Mu gihe gito cyakurikiyeho n'ubundi bari mu misozi ikikije Kinshasa. Intambara yo kurinda Kinshasa cyangwa kuyigarurira yari itangiye byeruye ku itariki 23 z'ukwa munani mu 1998. Yamaze iminsi 3. Ibitero bikomeye byaganishijwe mu bice by'uburengerazuba bw'umujyi ahitwa Kasangulu no ku kibuga cy'indege cya Njire mu burasirazuba bwa Kinshasa. Abaturage icyo gihe ntibigumuye kuri KABILA nubwo byashobokaga. Ingabo z'abanyazimbabwe nazo zarwanaga hasi hejuru zirengera umujyi wa Kinshasa. Hagati aho inkuru z'ibihuha zari nyinshi zigaragaza ko abanyamurenge bari muri Kinshasa bafashaga abasirikare b'u Rwanda gucengera imbere mu mujyi. Ibi bituma bibasirwa bikomeye, bamwe batwikirwa ku manywa y'ihangu mu mihanda ya Kinshasa. Abasirikare b'u Rwanda bari mu nkengero za Kinshasa bongeye kwikusaniriza hamwe, ariko amayira yose asa n'ayafunzwe inyuma n'imbere yabo, ari nako ingabo za Angola n'iza Kongo zibasatira. Aho bari baherereye icyo gihe ni mu ntera y'ibirometero 1000 imbere mu butaka bw'umwanzi. Kwirwanaho nicyo cyari gisigaye, nta yandi mahitamo. Ingabo z'abari baje gufasha KABILA n'iza Kongo bafatanije bigaruriye imijyi umwe ku wundi yari yaramaze gufatwa n'abanyarwanda nabo bari bafatanije: Muanda, Boma, Inga, Boama na Matadi. Kuva aha hantu basaga n'abari barangije kugoterwa nirwo rugamba bari basigaranye, ariko bakaza kuhava berekeza hehe. Hafi hashobokaga no guce ku kibuga cy'indege cyari mu majyaruguru yaho bari baherereye. N'amahitamo nayo yarakomeye cyane, guhunga ubutaka bw'umwanzi ugana ku bundi bw'umwanzi ngo ugeraho uhera wikura mu mutego. Aho bagombaga kwerekeza ku butaka bwa Angola. Nanone ku ikarita ya Angola, James Kabarebe yabonye neza ko hari agace gato kariho n'ikibuga cy'indege ahitwa Makwela do Zombo. Ibice binini aha byagenzurwaga n'abarwanyi ba UNITA. N'ubundi leta ya Angola yarananiwe kuhabavana mu myaka myinshi cyane. Abasirikare b'u Rwanda batangiye ibikorwa byo gutataka agace ka Makwela do Zombo kugira ngo bamenye amakuru yose ku kibuga cy'indege cyari gihari. Abagiye muri ubu butumwa bamaze icyumweru bagarukana amakuru atari meza bihagije kuri iki kibuga cy'indege. Basanze kirinzwe n'abasirikare bagera muri 400 b'abanyangola. Ntacyo byari guhindura. Ako kanya amahitamo yari ukubagabaho igitero byanze bikunze iki kibuga cy'indege kikabonekaho inzira abasirikare b'u Rwanda bakwifashisha basubira inyuma mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa bagaruka i Kigali. Amahitamo yari make. Colonel James Kabarebe hagati mu kwa 9 mu 1998 yahagurukije abo basirikare bose batangira urugendo ruberekeza Makwela do Zombo. Bagabye igitero mu ijoro kuri icyo kibuga cy'indege mu buryo butunguranye, abari bakirenze bakwira imishwaro. Muri iryo joro bahise batangiza n'ibikorwa byo kurinda icyo gice cyose ikibuga cy'indege cyabarizwagamo. Nyuma y'imvune no kurwana bingana bityo, basanze iki kibuga cy'indege nacyo cyarangiritse bikomeye ku buryo bagombaga kugisana
kugira ngo hamarukire indege nini. Umuhanda indege zicamo zururuka cyangwa zihaguruka wagombaga kugirwa muremure, hakongerwaho ibirometero nibura hagati y'1400 n'1800. Uvanyeho ibi hagombaga no gushingwa amatara mashya ayobora indege mu ijoro kugira ngo hagire indege nibura yabasha kuza kuhabavana. Byagaragaye neza ko hakenewe imirimo iza gufata igihe kitari gito mbere yuko hagira indege bageraho. Bahisemo kwagura umurongo w'ubwirinzi mu gihe bagisana icyo kibuga, binabasaba kubanza kwigarurira no gufunga umuhanda rukumbi wahageraga, nibura bakaharindira mu ntera y'ibirometero 100. Mu gihe cy'amezi agera muri 2 abasirikare b'u Rwanda bagumanye iki kibuga cy'indege, basubiza inyuma ibitero byinshi by'ingabo z'abanyangola zageragezaga kuhabasanga, harimo n'ibitero bihambaye byifashishijwemo ibifaru bigera muri 26. Hagati aho utudege duto twahagurukaga i Kigali tubashyira ibikoresho byari bikenewe muri iyo ntambara, by'umwihariko n'ibikoresho byose byo gusana iki kibuga cy'indege birimo n'imashini nini zitanga umuriro w'amashanyarazi, ayo matara ayobora indege no kwagura ibihanda kuri icyo kibuga. Ibi byose birangiye kuri iki kibuga cy'indege cya Makwero do Zombo. Mu minsi mike hatangiye kwerekezwa indege zahakuranywe ubugira inshuro 30 zihavana abasirikare bagera mu bihumbi 3 bagarurwa i Kigali. Mu minsi yakurikiyeho General James Kabarebe yavuze ko bakimara kurira indege bakahava, ingabo zabarwanyaga ngo zari mu birometero bike cyane gusa uvuye kuri icyo kibuga cy'indege. Mu gihe indege ya nyuma ngo yendaga guhaguruka mu ijoro ku munota wa nyuma, abasirikare b'u Rwanda bari barindiye ako gace ko mirongo ya mbere kuri y'icyo kibuga cy'indege, hamwe na bamwe mu bari bayoboye abandi muri urwo rugamba ngo batanguranywe kwinjira muri iyo ndege ya nyuma, mu gihe ingabo z'abanyangola nazo ku bwinshi ngo zari hafi aho. Byageze kuri Noheli mu 1998 abasirikare ba nyuma bose bamaze kugera i Kigali. Abasirikare 31 b'abanya-Uganda bari kumwe nabo mu itsinda ry'imbunda nini bamanutse i Kampala bakirwa mu mashyi n'impundu, ndetse na Major General Salem Saleh wari minisitiri w'ingabo ahibereye. General Kabarebe yabisubiyemo ati bose twabasubije Afande Saleh ari bazima. Benshi muri aba basore bari ingirakamaro rwose, abatari bake muri bo bari inararibonye mu kazi kabo. Ingabo zo mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afrika SADC, intego bari biyemeje kurengera ubutegetsi bwa KABILA bayigezeho ntibwahirikwa, ariko ingaruka zaturutse kuri iyi ntambara zaje guteza ibindi bibazo bikomeye muri Kongo byaburiwe umuti, bigumaho mu mvururu zamaze indi myaka 2 kugera ubwo mu kwa mbere mu 2001 umwe mu barindiraga umutekano Laurent Desire Kabila yaje kumurasa arapfa, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. N'ubundi ubutegetsi muri Kongo bwakomeje guhangana n'amashami y'abarwanyi batabarika kandi mu bice byinshi by'igihugu, ariko bamwe muri aba bagenda bacika intege kubera imirwano yarambye cyane, abandi basunikirwa ku gitutu cyo gufasha intwaro hasi, hoherezwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Imitwe myinshi y'abarwanyi yahindutsemo amashyaka ya politiki, hasingwa amasezerano y'ubwumvikane, hashingwa guverinoma ihuriweho n'impande nyinshi. Intambara zari zihangayikishije cyane ziragabanuka. Mu 2006 hategurwa amatora ya mbere yarabayeho kuva mu myaka 40 yari yabanje, nuko Joseph Kabila atorwa muri manda ye ya mbere nka president, noneho watowe n'abaturage. Nubwo amahanga icyo gihe yahuruye n'umujyi wa Kinshasa ntufatwe, ariko ubuhanga n'umurava ingabo z'u Rwanda zakoresheje mu gutegura ibikorwa byo kwambutsa abasirikare bavuye mu burasirazuba bwa Kongo hifashishijwe indege yabagejeje Kitona basimbutse ibirometero byinshi ngo bafate Kinshasa mu gihe gito, kongeraho uburyo babashije kwivana mu mutego muri ibyo bihe, bakifatira ikibuga cy'indege bakakirinda ku butaka bw'umwanzi, bakagisana kugeza indege zije kuhabavana bakagaruka mu Rwanda. Byatumye KITONA OPERATION ari igikorwa cya gisirikare n'ubu kikigarukaho mu masomo ya gisirikare mu bice byose by'isi. Ibyo twagarutseho byose muri iyi nkuru tubikesha inyandiko nyinshi zirimo The KITONA OPERATION, Rwanda's African Odyssey ya Koma Plama, uyu akaba inzobere mu gisirikare cy'abanyamerika, yanakoreye akazi ke muri Afrika mu bice bitandukanye kuva mu 1983 kugera mu 2004. Inkuru ya Washington Post, Angola sends thousands of troops to back KABILA, yuko itariki 25 mu kwa munani mu 1998. Igitabo Great Lakes Conflagration Second Congo War cya Tom n'inyandiko Heading for an African War ya The Economist yasohotse ku itariki 3 z'ukwa 9 mu 1998. Nanone umunsi mwiza wo kwibohora kuri twese abanyarwanda, tunashima ubwitange, ubutwari n'umurava bitagabanije by'ingabo z'igihugu cyacu. Naho ubutaha.